Ndabasuje nk'ibisanzwe ni Demi Empire. Mbaye ikaze mwebwe aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali. Mwese aho muherereye mu gihugu, mbaye ikaze kuri Demi Empire. Mbaye ikaze kandi mwebwe mukomeje kudukurikira muhereye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, na diaspora. Mbaye ikaze kuri Demi Empire ku makuru tugiye kuganiraho. Niba utarakora subscribe, mugisha mwinshi nube mu kiganza cyawe uyikore. Numara kuyikora, Imana irambura ibiganza byayo ku byawe bimaze gukora subscribe. Ushimiye ko uhisemo kubana natwe kandi uhisemo kubikora ugakora subscribe. Aka kanya niyo mpamvu tugiye kubana muri iyi nkuru. Ni inkuru dukesha Bwiza, ikinyamakuru cya Bwiza. Ni inkuru y'ubwato bwakoze impanuka. Misiri, abantu barenga 17 baracyashakishwa baruhamye mu bwato. Kuri uyu wa mbere tariki 25 Ugushyingo 2024, abategetsi ba Misiri batangaje ko abantu 17 baburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bw'urugendo bwaruhamiye mu nyanja itukura, Red Sea. Abagera kuri 28 bo barohowe bakiri bazima. Guverineri w'intara igerwamo n'inyanja itukura, Major General Alam Hanafi, yavuze ko ikimenyetso cy'ubutabazi cyakiriwe saa 9:30 ku isaha ngengamasaha ya GMT, kiva ku bwato Sea Story bwari mu rugendo rw'iminsi 5 bava mu nkombe iri hafi ya Marsa Alam. Ubu bwato bwahagurutse kuva kwa gatandatu, bwari butwaye abakerarugendo 31 barimo n'abanyamahanga n'abakozi 14. Guverineri Hanafi yanavuze ko abarokotse babonetse mu gace ka Wadi El Jemal gaherereye mu majyepfo ya Marsa Alam, kandi ko barimo kwitabwaho neza uko bikwiye. Yongeyeho ko ubwato bw'intambara bwo muri Misiri bwa El Fateh n'indege za gisirikare biri kwifashishwa mu gushakisha ababuze. Nk'uko ubuyobozi bw'ibanze bwo mu gace ka Marsa Alam bubivuga, abakozi b'ubu bwato bose ni Abanyamisiri, mu gihe ba mukerarugendo bari muri ubwo bwato barimo Abongereza, Abespanyol, Abadage, Abanyamerika, Abanyaslovakia, Abasuwisi, Ababiligi, Abanyepolonye, Abanyanorvegi n'Abanya-Ireland ndetse n'Abanya-Finland n'Abashinwa. Abo bose ni abakerarugendo bari muri ubwo bwato. Marsa Alam ni ahantu nyaburanga hasurwa n'aba mukerarugendo benshi ku nkombe y'inyanja itukura mu majyepfo ya Misiri. Nta bisobanuro byihuse byaturutse
kuri sosiyete yo muri Misiri ya Dive Pro Leverboard. Nyiri ubu bwato wa Sea Story yigeze atanga. Gusa kuri ubu urubuga rw'iyi sosiyete ruvuga ko ubu bwato bwubatswe muri 2022 kandi bufite uburebure bwa metero 44, amagorofa 4 na kabine 18 zishobora kwakira abagenzi bagera kuri 36. Nta makuru aratangazwa agaragaza impamvu yatumye ubu bwato burohama, ariko ikigo cy'ubumenyi bw'ikirere cya Misiri kuwa gatandatu cyatanze umuburo ku bijyanye n'imihengeri n'imivumba myinshi ku nyanja itukura, ndetse basaba kwirinda ibikorwa byo mu mazi ku cyumweru no ku wa mbere. Kugeza ubu amasosiyete menshi y'ubukerarugendo yahagaritse kandi agabanya ingendo mu nyanja itukura kubera akaga katewe n'amakimbirane muri ako gace. Urumva ko mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye kuri Misiri ndetse n'abakerarugendo baganaga mu gace kaho. Twihanganisha ababuze ababo muri ubwo bwato. Niyo situation y'isi. Ubaho uyu munsi, ejo ukagenda, ni ku isi yubatse. Nta n'uzayibaho nk'umusozi. Igihe kizagera twese tugende, igihe kizagera twese dutahe. Niyo mpamvu aka kanya nkubwira wowe uri mu bihe byiza, shima Imana, kandi nawe uri mu bihe bigoranye yisaba ibigukuremo irakumva. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uri mu bihe bigoranye kandi bikomeye, ibihe by'umwijima, ibihe by'agahinda gakabije, ibyo bigeraho bikarangira bigashiraho, bigeraho bikarangira umucyo ukaza, umura bizakunda. Niyo mpamvu kandi nkwibutsa nawe uri mu bihe byiza kugira ngo wirinde kwishongora no kwihenura ku bandi. Dore isi irahindagurika, ejo utazaba ari buri kugana, kandi mu by'ukuri ibihe byiza warabigize ukabitwaraho nabi, byaguhindukiriraho ukabakenera. Ndagushimye rero wowe twabanye, igikomeye kurushaho nuko wakora subscribe, maze Imana ihe umugisha ikiganza cyawe kigiye gukora subscribe. Gutanga subscribe ni byiza kurusha kuyihabwa, nkuko byanditse muri ya ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Nawe rero kunkorera subscribe ni umugisha ukomeye kurusha njye uyihaye. Ndagushimiye, nkwifurije kugubwa neza uhereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, umujyi wa Kigali rwagati, nawe uhereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu bihugu by'abaturanyi, ndetse aho bibya ngombwa ko dufata rutemikirere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze batize urame n'ubugingo, kandi wibuke gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi ku wundi.